Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han ikawalo nga Domingo han katuigan. Ako Sonia M. Alvarina, Past Regent of the Daughters of Mary Immaculate International, Santo Niño of Tacloban Circle, Tacloban City. Para hanya na ha gospel power hawaray-waray. Iginsumat ni Jesus ha iya mga tinunan ini nga pananglitan. Diri magkakatugway in buta hinig kasi buta. Kun buhaton niya ini mahuhulog hira nga duha ngadto kali. Waray tinunan nga labawhan iya magturutdo. Kundi masusugad han iya magturutdo ang tagsa nga tinunan. Kung tapos na an iya pag-aram. Kay amo nga asay mo kinikita an puling hamata han imo bugto. Kundi diri ka nanginginano han nabalabag ha imo kalugaringon nga mata. Uunahon nimo pagsiring ha imo bugto. Tuguti daw ako pagkuha han puling ha imo mata. Nga diri ka nga ni nakita, hanabalabag ha imo kalugaringon nga mata. Saling kapaw, kuha anay ang nabalabag ha imo kalugaringon nga mata. Nganiyan, makakakita ka na hinpagkuha han puling ha mata han imo bugto. Diri nahatag hinmaraot nga bunga in maupay nga kahoy. O nahatag hin maupay nga bunga in maraot nga kahoy. Kinikilala ang tagsa nga kahoy, pinaagi han iya mga bunga. Diri ka naburo hin mga igos, tikang hin mga sapinit. O nagtitirok hin mga ubas, tikang hin mga niyotiyo. Nagpapagawas ang tao nga maupay hin mga kaupayan, tikang han manggad hin magupay nga mga butang han iya kasing-kasing. An maraot nga tawo, tikang han iya manggad hin magraot nga mga butang. Kay iginyayakan han baba an nakakapuno han kasing-kasing. An hamtong nga mga desisyon ngan mga pagpili nagkikinahanglan hin intelihente ngan maupay nga pag-usisa han posible nga mga kapilian. An ebanghelyo yana nagahatag haaton hin marig-on nga prinsipyo nga angay iaplikar ha pag-usisa han mga kapilian. Sigurado ito tungod kay iginbasar ito ha kinaiyahan ngan tungod uyon ha kaburuton han maglalarang. An ebanghelyo nagtututdo nga anuman an itsura han usa nga kahoy ha mga mata. Ang totoo nga kahimtang hito, makikita pinaagi han kalidad han bunga hito. Bisan kun bangin may ada mga pangalimbasog hapag maniubra han hitsura han prutas. An kinaiyahan permi nagbubuhat han iya karuyag nga nagpapahayag han panlimbong. Salit, ipakita ang kamatuoran, pinaagihan bunga, basi an usa, makapili hin maikmat ngan maaramon. Ansyahan nga pagbasa, ngan an ebanghelyo nasiring, nga ipapakita ang personalidad han usa nga tawo, pinaagi han kalidad, han iya pagyakan. An pagpili mismo, han mga pulong, nagpapahayag han kabug-usan o kawaray sulod han kasing-kasing han nagyayakan, han paginputli o han pagkahugaw hito. Kundi ang tinuyo ngan ginhunahuna nga paghilom, importante liwat, labi na ha mga kahimtang nga kinahanglan hibatian ang kamatuoran. Salit, tuguti naton ang ebanghelyo yana nga adlaw, nga magyakan haaton kasing-kasing. Ginoo nga Jesus, salamat han napapanahon nga giya
nga iginahatag haamon han ebanghelyo. Abrehi an amon mga kasing-kasing ha mga pangamuyo han imo baraan nga espiritu, hining nga importante nga mga panahon. Amen.